What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Party people! Ing biekong delanan, biekeng istorya. Ito pa kelingwan, aniyang milyonaryo ko. Ito magmayabang, sikat ko kanita. Nakanaring atakman kong artista. Mumunaking akalibin, Sharon Cuneta. Ngayon ko niya naman, i-Alma Moreno. Kay Batserisike, i-Ina Raimundo. Kebitan kaya naman, i-Gretchen Barreto. Ing sexing Rosana Rosas, eke man si Kaso. O kaniya ka ning babaero, sang ka naing biik mo. O kaniya ka ning babaero, sang ka naing biik mo. Seno siya naman, Priscilla Almeida. Uling kalibin ke, isya Padilla. I-Joy Jimenez, Ampoy Aramina. Uling etuno si Kaso, igugunutan lang. So I went to the show alone. They turned out the lights and turned the projector on. Just as the news of the world started to begin, I saw my dad and my best friend. O kaniya ka ning babaero, sang ka naing biik mo. O kaniya ka ning babaero, sang ka naing biik mo. Ang kuniya naman, i-Charlene Gonzalez. Kay Batserisike, Ibina Morales. Intaw ni kong tikman, malaguro pagutseres. Inkesal po kay Pisambuan, Ipelia Flores. Manyakan ng babaero, mga likit ka mo. Maniyaman ng babaero, mga luluka mo. Busbus yang bulsa mo. Yaman. Wow, dude, ang kulit mo. Bahala ka, diyan ka na nga.